Rainbow of Sound Music Academy kepada Hakashnong Maubri Ribhoi District, a music school kepada Pelong, Shisian Shitiau Little Flower Higher Secondary School Maubri. Hakasni sajan adu shpobuji main step adu sabuji janmir. Kepada yang sumpai pi barok ki kena ki mandadu nyau senam cheneng ki samla ya piru borok ki long kemilong kepa ki bakwa banyo ki jingi kai jingnang shapang ke music. Hakane ke music school don keyboard ki jingi kai kum ki gitar, keyboard, duitara, ke bom, ke sing, ke drum, Indian vocal, western vocal but khasi vocal. Kane ke music school ke jupunya ki street performance but ki concert aman lau senam. Kum kedak ajing slore ki kena ki bawan pulih hakane ke music school. Ti parlok baro wan nompat slam wan ban syem ke admission hakane music school. Ha ka janmir jong ka khatwai trik ulber 8,000 ha ka por kumba prashiteng ne khnai beje aa katba katto katne ki rangba bat ki samla shnong ka shnong saw nong kharai katba ki dang thmu ban let phai yeng na ka jingbala arngot ki barjala na ka jingkhnyu ki lahyar na po katrok ka bakila pensange ha senda ka jaka ka baki briush nong ki atre wood ki amare shabadon maki baniathu haki badon umrat bapla ha po katrok jongki uskratri shnong ka shnong saw nong kharai uba toni shalla bat ki samla shnong ki balaya don ha kane ka jaka ha ba ki lalet ban pen ki la lap pen ban baladon da umrat bangso ne uslo lores ha po katrong uba toni mashalla mar sinyo i ulap tha ya ki samla ban kem ban let IT sha katnat dei pen kumta ki samla ki la kem bat ra sha yeng secretary shnong bat ha ka step ka babut na ka liang secretary shnong rengkat bat ki samla ki la let ban IT ya uni umrat sha katnat wildlife ban le ya ka badon kam na ka benta ka jing shngan ya uni umran na kaliang ubat toni shella hamba penpau ya ke jingkren syakilat pathai kubor ulakin turu ya ki nongshong shnong hapo kajela khamtam hakadong kathan ribhoi banlong ki basumar bat yada ya kum kini ki jajmran ki balas dang bandu jaj bat ban kiaru na ki jingthang pathar ya ki khlaw giptam na mar kan pendu jaj ya ki sentiu ki skon ki jingthong jingtem ki sim ki do bat ki mrat ki mreng steng ni ba Ya mentar lah saya sih. Dia nomor apa aja bayarnya? Di Muhammad itu bayarnya aja lah ya. Kon dengan itu. مرضى تبع الرؤى سجل السهيل Harut na yobat. Ông là gì vậy? Hả? Làm sao nó phải? Teki nang ya penji, te urung hiya putra. Te kimte ba ba lupa na putra teki ya kam sekemat kan di ini kendet teki wan. Kan ingin nomor hiya. Mulai. Ini bayar kem. Tang ini wei sak tai por bakem nomor ba. Udah lebar truk na po. Asam ni long Teki nang ya penji, te urung hiya putra. Te kimte ba ba lupa na putra teki ya kam sekemat kan di ini kendet teki wan. Kan ingin nomor hiya. Mulai. Ini bayar kem. Tang ini wei sak tai por bakem nomor ba. Udah lebar truk na po. Asam ni long ये जानवर में स्लो रेस में आप कहाँ मिला है? इधर में रुका था ना अभी जो पास में हुआ दोनों नीचे में आया पटक से इधर में सीट का बोर्ड में आ गया तो ट्रक का अंदर में किसा घुस गया? वो तो घास का पास में रुका था इधर पेशाब करने के लिए हम लोग अच्छा फिर इधर में वो निकलता नहीं है रोसे लेगा या नहीं पकड़ नहीं सकता है फिर आके इधर में देखा कोई आदमी नहीं है फिर देखता तो आप दिखाए कैसा घुस गया ट्रक का अंदर में? नहीं दिखाए तो उस टाइम में हमको तो बोलता है इधर में क्या सामान है नहीं उस टाइम में जो ये जानवर अंदर में घुस गया आप कहाँ में? हम लोग नीचे में था दोनों नीचे में हाँ। अच्छा तो फिर वो गया अंदर में हमको देखा था ये क्या है फिर डर गया फिर इधर में जल्दी आके सच किया फिर इधर में आदमी ढूंढा नहीं मिलता है लाठी लगाया इससे भी नहीं होता है फिर देखा आप लोग का दुकान खुला है फिर आप लोग को बुलाया है ठीक है थैंक यू।